Cardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Aam Admi Party Ahin Pen, Ason Alam, Chinki Chethanpon. Nijangkar biang longgo that langso agriculture IB along Aam Admi Party Ahin Pen Kachinki Kachethan Ajame Kipamanpon. Bang solong non kevangji kar biang long MLA Kilik along Kithur Dunji Aphan, Chinki Chethanpon. Bang solong alohiaman pen kachetong dun Rajesh Sharma in charge AAP North West State, Dr. Bhavin Chaudhary, President AAP Assam, Rajiv Saikia Member Working Committee AAP Assam, Amlianjyoti Hati Barua, State Member AAP Assam, Beg Bhaskar, Lekharu, AAP Assam, Pavitra Bora, Yuva Shakti, AAP Assam, Alangli Tumahin Penchetong Dun Si Ing Samjin Pen Bang Soamai Pachun Ponlu. Wothat Lang So Pen Hemari Bongrung, Karbianglong News. অসুবিধা যে নাই আজি প্ৰমাণ আমি আমাৰ সাধাৰণতে যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন সব ষ্টেটতে আমি আমাৰ যিটো অৰিজিনেল কাম কৰি থকা দল টিমটো ডিজলভ কৰি দিয়া যায় ডিজলভ কৰি আকৌ মেম্বাৰশ্বিপ ডাকে ৰিকনষ্টিটিউট কৰে একেখিনি মানুহে থাকিব পাৰে অলপ চেঞ্জ হ'ব নতুন মানুহ আহিব নতুন ব্লাড আহিব নতুন শক্তি পাব সেইকাৰণে আমি কয় পাঞ্জাবতো কৈছিল দিল্লীতো কৈছে গুজৰাটত কৈছে সবতে য'ত ষ্টেট ইলেকশ্যন খেলিছে তেনে তাতে কৈছে গতিকে আমাৰ ইয়াতো কৰা হৈছে এতিয়া আমি ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকত যেনেকৈ ষ্টেটত এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ আছে টু ডেভেলপ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন তেনেকৈ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকতো এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ আজি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱৰ্কিং গ্ৰুপত আমি বহিলোঁ কেনেকৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িব কেনেকৈ মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ কৰিব এপটোৰ কথা আপোনাক ক'লোঁ এটা নতুন এপ আমি আজি ইয়াতে আমি লঞ্চ কৰিছোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব এইসমূহ কথা তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে কি লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম এইখিনি কৰি আমি মেম্বাৰশ্বিপ কৰাৰ পাছত অচিৰেই আমি ইয়াতে আকৌ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আমি ঘোষণা কৰিম আৰু তাৰ পাছত আমি আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আমাৰ তেনেকুৱা কাম হৈ আছে গতিকে অৰ্গেনাইজেশ্যন তেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমি ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ আৰু নিৰ্বাচনত আমি এইবাৰ ২৬ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম স্যাৰ এটা কথা যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটাই কথাই কয় যে আমি উন্নয়নৰ মানে শ্লোগান লৈ আগবাঢ়ি যাম কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিয়ে এনেকৈ কিবা বিশেষ মানে আনকমন কিবা এনেকা মটো আছে নেকি কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বা কাৰ্বি আংলং যেহেতু এতিয়া পশ্চিম কাৰো দুটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি হ'ল এটা আমি আৰু ৰংখান এই দুটা বিষয়ে কৈছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি সতীৰ্থ আছে তেখেতসকলে এতিয়া অচিৰেই তেওঁলোকে এপ লৈ পেলাই মানুহৰ ওচৰলৈ যাব ইয়াত খেতিৰ সময় চলি তেতিয়া ৮-১০জন খেতিৰ কাম শেষ হৈ যাব আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ যেতিয়া আদান প্ৰদান কৰিব তেতিয়া ইয়াৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত সমষ্টিৰ দুটাত কিহৰ প্ৰয়োজন আছে মানুহে কি বিচাৰে সেইটোৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ আমি ল'ম তাৰ উপৰিও তেখেতসকলে ল'ব লৈ আমি তাৰ উপৰিও আমি কিছুমান মানুহে আমাক কিছুমান পলিটিকেলি আমাক চিন্তা কৰা শক্তিয়ে নাইকিয়া কৰি দিছে আমাৰ আজিও বিশ্বাস নহয় যে বিনামূলীয়া বিজুলী পাব পাৰি আমাৰেই নহয় বাকী বাদ দিয়ক আমাৰ এইটো বিশ্বাস নহয় যে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বিনা শিক্ষা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাব পাৰি সেইটো আমাৰ বিশ্বাসেই নহয় আমি ইমান বয়সৰ আমি দেখা নাই কোনো গতিকে সেইবিলাকো তেওঁলোকৰ মনত সোমাই দিব যে এনেকুৱাও হয় কিন্তু তেওঁলোকেতো সৰু সৰু কথা কিছুমান ভাবি থাকিব পাৰে গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰো যে কিছুমান কথা ভাবিব লগা আছে যিটো আমাক দিবলৈ বাধ্য চৰকাৰে এই কথাও তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এইবিলাক বিষয় লৈ যাব তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰে তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰে কি তেওঁলোকৰ নিজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে নিজৰ ঠাইখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িম আৰু তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি তেনেকৈ কাম কৰিছোঁ গতিকে তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম যিটো সময়ত কাৰ্বি আংলং বা স্বাস্থ্য পৰিষদসমূহ মানে আপোনাৰ বিজেপি দুৰ্গ হিচাপে মানে পৰিচিত হৈ আছে য'ত নেকি এটা কাউন্সিলাৰ আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ মানে এই লেম্পছৰ চেয়াৰমেন পৰ্যন্ত নাই য'ত চব বিজেপি আছে তেনেকুৱা এটা প্লেচত আপোনালোকে কি মহান অস্ত্ৰ লৈ পেলাই আগবাঢ়িব আপুনি 10 বছৰ আগৰ কথা হ'ব 10 বছৰ আগতে এই একেটা প্ৰশ্নই আপুনি বিজেপিৰ মানুহকো সুধিছিলে বিজেপি ৰাজ্যিক সভাপতি ঠিকনা হয়তো আপুনি এই প্ৰশ্নটোকে সুধিছিলে যে আপোনাৰ একোৱেই নাই কেনেকৈ আগবাঢ়িব এইটো হ'ল ৰাইজৰ কথা ৰাইজে যেতিয়া বুজি পাব ৰাইজে এতিয়া গম পাব যে য়েছ আমাক এয়া নালাগে এইটো লাগে তেতিয়াই আমাৰ অট'মেটিকেলি আমি গ্ৰ' হৈ যাব কাৰণ ৰাইজৰ আমি ওচৰলৈ যাব পাৰিম ৰাইজৰ মেইন কোনো বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে ৰাইজক কিনি থোৱা নাই ন'বডি পাৰ্চেছ কোনেও কিনি থোৱা নাই ভাবাটো সেই পাৰ্টিবিলাকৰ মূৰ্খামি হ'ব ৰাইজৰ ওচৰলৈ যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ যি আমাৰ বাৰ্তা আছে বাৰ্তা লৈ যাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বাৰ্তাও যদি আমি কঢ়িয়াই লৈ আমি যদি চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ডেফিনেটলি তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিব আৰু আমাক কিয় লাগিছে আমি ২৬ চনত আমি চৰকাৰক কম কৰিম বুলি আমি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি ২৬ এখন যুদ্ধ কৰিম আমি বিজেপিক ওপৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম Denarong Ahithialong G+1 Market Shop Ahem Kimi Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Ritesh Enghi Aridengpen Kangpupon
Syama Prasad Mukherjee Rural Mission Pen Ningkan Surihinira Inkoila Peninkorai Sia Parman Puloni Cluster Denarong Ahithia Long G+1 Market Shop Ahem Kimi Jakhong Poni Pankorai Hini Arni Karbiang Autonomous Council Executive Member Ritesing He Arideng Pen Kang Pupon Denarong Ahithia Pan Denarong Town Paman Pondet Aphi Ason Kaching Thora Sai ke claim ke dampon Ason si Denarong Ahithi Angbong along Syama Prasad Mukherjee Rural Mission Pen Lak Plikebra Phora Proxy Kebra Pho Atangka Pen Room Keb Beha Bepar Ahem Kimi Kim Rangpon Patangpon Lapen Labang Solong RCC Ringwell Isi Denarong Ahithi Angkang Aparman Lak Plira Trokebra ke Thom Atangka Pen Semarpon Patang Ponsi Karbianglong Autonomous Council EM Ritesing Hi Arideng Pen Ingpu Ponsi Ansu se Denarong Ahithia Phan Ason Kaching Thor Asai Amu ke claim ke damponjia Phan Chisik Pon Lola Pen Non Town Pen Kipi Ponjia Hemsu 2.0 Sitame Denarong Town ke Parlopon Kedo Anatum Aphan Kapalong Ponjia Phan Bor Ipi Pon Popu Alamchak Chipi Ponsi Mesen Pen Kulat Ahem Kimi Ingpu Piponlo Bang Solong Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Lapen Samilangso Blog Video Junali Nat Normati VDC Chairman Britain Mahila Lapen Dharam Singh Kro Tourism Board Chairman Anparta Contractor Atum Chetongdun Ngam Bozaralong G+2 laso building Syama Prasad Mukherjee laso Central Scheme dak Samilangso Block laso Kikim Kerang Penpini dak opening lo laso opening lang laso dak kadu video pen danglok nitum la Karbianglong Autonomous Council Board Chairman la pendak Town Committee Chairman la pen VDC Chairman la sorting pen ko sonsi non tang et pen pi a guideline do la so guideline ateng pen ko sonsi pa fulfill ponsi la dak beha bepar ke claim atum phan ko sonsi awar sai pi ma la so puthak ni tum chingwai pon lo la se dak ke claim ke dam atum phan ta la se la central government la so Syama Prasad Mukherjee la so guideline ateng pen se follow ponengji la se dak ke langi kaduk we bang ke Samilang so block andar pen silang pon po la sila son thak mo dak Dengaw Bozar along building sita me kenang so la si la so lama puthak sita me lo ni tum Karbianglong Autonomous Council akhai Dr. Tuliram Ronghang khai pan sita me lo pinpura lo pipon po mo anso se dak Dengaw Bozar paching thurji phan ni tum chingwai chingsai pon po la MLA ke hai da do Dorsing Ronghang alangli pen ta me lo non kebang ji lang ko son si dak Dengaw Bozar anso se paching thur pon ji phan itum ke claim ke dam la pen rara tum ke messenger aphan la pen dak local beneficiaries atum pan behar bepa pen to claim ye aphan alangli tum aphan ko sonsi jakong perang ki pidun jima ni tum kichi sik dolo la se alangli tum han kera bia barsai sarkar pen a scheme la rata to claim tum han bank pen loan pen dang lok se melo son scheme dolo sila son scheme claim kerabi aphan ni tum town committee atum aphan koso scheme si rata tum han piponjima lasida melo nilitum chingwai pon pola pen rapon pupusi nilitum katu we chingwai pon Pirthe muni datum ke isia kisung ke keso det penta kisung atowar kachetong ason dokok titi Lason si Fuloni constituency ke parlo jangren be arong amekar hombor be lapen mina tisopiatum asupi samili bepi ningkan kre troxi arta anim sopi lapen alangli ke charlie ingdeng kre hinilo Sita alanglia bang a ok arlo keso ke doko penang an arni keso chilang si dipu DMC along keso chilang bomlo sitame dake keso chilang un epusi Dimapur referral hospital along keso chilang thusi angthek kelong thuke angthin ki thu pusi keso ke klang thurok ajok a hematum amahang ingting kuk atowarsi dokok asonlo Lapen bang soa keso kachilang jia phan sitame longle phelang anta chejor detlo sita non abang ke kisung lapen tangka maha kadure det ajok ahem akortia tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen bang soa keso along dihin anat cherabdun vektha pusi aning aduk pen kachoning ripon Lapen pirt he kisung ke do anta CM ke cherabdun bom lasi nili tuma phanta bang soa kisung along nangrabdun thapusi choning riponlo lasi komat ne ke the kiding lapen aning ke me arat atum kerabdun ji pulote State Bank of India account number 3873701148
IFSC code SBIN 0003050 along dihin kacharap dunjia phansitami chuning riponlo phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News tong sekot pen herangki abito tom hancu phapon ke lapuhilo nitum kiduk ajoini kisung ke khu la nili tumakorti kumbor biasupi keso ningkan kre thok siarta samili bepi alang li kesu serius o ajoini si ini herangki abitung phan chuphapon tunangkok lo nilitum apurial nili bangke purialang bang pen akleng silo laso la humbor bangke tharang deng banglo ni tum korti bang pli pen nili akleng silo la se la tuman ge sop hospital si damlap lo amasi ni tum bang si chingwai thu si ni tum sako herang ke bitung han chupha pon thulo longli philangan ta chijor elo la so kisu ningkan krit rok siarta si liver cirrhosis pula ang thin ki thu pula si asrit det la so kisu ihem ki duk ajoini lo hu lage nili pulo jo hula ba nili pulo angke la pulang li bangke BJP claim bang ni tum habis rupiah long asekretari ake hai jiten bilo ke la putho bangke ake hai rong asara dolar jo claim jo dam jo ti chu phejo ahin pelo pinita lang li ke sekat liya kam do te ofisitami alang li phan ke hang teng pendang nang chitok jong thekapot alang pin taku bang thu pajir lo pela pu bang ni li hemasor lo lasi nitum upai hin lo lasi rata phanta chuning rilo la pente Karbi Anglong Autonomous Council keja ake hai sar tujuram rong hang phan sitame chuning rilo lasu nang rabun vek thap pusi nang chuning rilo sa nang itu phat nitum ke na to phunumbora chini ne nang nitum ke bang jia hen tan nitum chini ne la puson lo jo amar sitong sikot la herang kia bitung tom phan chopha ponang kok lo alang nitum phastame churup parpik lo tong sikot akip pha ben sitame alang nitum dang nang chitong dun thekapot ingkenon patumi anke ek lak pleng erlopu kalong le che joro bangke cirisi ke cirisi nil tumalong bangke long le puta wedet penajok mat adorabe cirisi long 60,000 wet ke long angke 30,000 bangke dak di phulom si pu tuktak khoros derlo angke 30,000 si dimapur ke chipot angke referral hospital ye 30,000 ke lake dor mata dor de lasi ekdom nitum te pumasi matha grom lo si puda re khedar lo ingkenon ICU pen nang pabar thu plot lilo angka kunon asena vedet pu aku ICU non palut pon thu sopi akiso bangke peneng ela non an ken chiklujon thom ke pleng lo ke chiklujon thamang bong si men nang ki kang nang ki tui la pusona jok si ingki tum thang natta warsai chilong tek the asor ba ki duka joini le la so jok si sar councilong ke ja tom phan sitame na tom phan pun an ke nang rabdun thapu si nang churi parik krim lo sar ang chuning ri la dom emekri da ki jang le pai ma sa wedelo sila bang so ki su benang hegun jok tha lan vela Dong mukagra sinja klam along Samson Teron Arupen KSA amahang ke thek arani ke talon pon sonsi man ke do KSA mi phu Samson Teron pen mai chari ponsi mai pangcheng pon lapen adap apor malom man ke do Protap Chandra tok bi lapen Gandhiram Timu KSA founder atum aphan chiki moasai deng ponlu Chief Guest Aman Pen Kache Tongdun ex Head Minister Assam Holiram Terang Chetongdun alang liphan pherang ke pen karju ahot ke than pon ki non rong asar amai ahin pen kes e iklaivet donangji pualong nili hin pen se tame chedon dun pe melo pusi lamthi paklang pondu sida kopi koson pen si kes e kachikak mati aru ongaret ma halabang so alamu mati alamthi repensi klemason di meji pusi ningje pon athe kes e aru ke ongaret laki koma koson loni ke he boy abang ke do usi non anta do thek thedet lasi lahai alam ripen munthi pen jongsi pangrum lo pulote mesenji pusi ningje pon lapen longmir jeng college a principal doctor Babison rong bisitami chetongdun
lapen alang lipen kaning je ponki nelining alam laki KSA puloti Samson Teron aru henlu kang thiernai mate rat aphan keklem kidam pami thek puta alang le hinpen ningje pon phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News ya song tumahin pen ni kan thokya bakko chok so mang thirang ga kalam dong muka sinja klam sing timpak dan padu ko kalam thimang itu Karbi lo charlia song tu jasmet pe rakhi mang hai to song ji Karbi athai tu kachin ko din tok lang hin pen ban ma sama sama se asaya bang KSA tu main implement tu het asaya lo pasi rong atok no kapal ini pula suka makan si tahun kan tu atok nu se sinja klam sing timpak ta ha sing labang ke atok ko bukan lah lapan atok abisia din segi bida mana tanon makan ni tinjak kom letakkan sini tu kom tu lapan itu ke bang gelang por bang ke atok ko segi bida ni oh satu thom tu lah apa sih history le cik puri betul nak ke tang ba nalo kami cihek kan kan 2003 ni kan boro ekor oppose na ipo dong kamu kamu hala daga bang ke non avelo alang li ke ha somrong mesi delo anuram yuti inglo po president nile tumpe na general secretary ke non kasalong dobo non ke president ni pini aprang ka secretary si hala ituma pongkos tero na ke hai alang li tumpen si nang japo si dong kamu kamu ka chi song ta dulu nili tum ke hala so hut ke ka chi song dun ichoi chehegunang iningalong ka chi tok dun na tum hala so Cingrum puk pusi hal suke KSYF tu kan si aisa forum seng chok puma pusi ta kali chok chi 2009 ningka itu ma KSI ben gedi tu ke president ta nang ni secretary ta nang ni na hodai de na tu chi ba ho uthe KSI join nang pusi kasa stadium lo ada chiru set president secretary se tame hal so huta ni tu ke thang ta hang dun de da antame aphi bang ke haing long po tu bang komania ta pre ka tu han aku akimi parja tu derma mirjeng kro ke hai pan sap ke kram sap ke hai pan so ko la ke pintu chiru pe ni la son thos se aku 2017 ningka bang kali unis ta itu bang unang ye pot tu si CPI melalong ke claim tu bedal tu kasa stadium ka join seta ki uniform ngala ka chitonte hala political ideology chitonte da ma da ka ko tu da no chiprat tu la sila salam lili phan rong sara tum ke bang honi ni tu dunda ni tum ke aju da di tum ke dissolve that un penata setame nili tum hala ke un ye tum hana tu bichok de tha hala tum ki chok tu ke penata ke chok sita ni tum bang non dissolve da ji pulote ni tum men ke ni tum ta un people ni tum ni pulotang ke Karbi Anglong asona ka chi songlong ni tum ta contribution tu non langdam sina border ka chi songlong 30 organizations upon tum all asam long ke don song pan hang lap ni tum da Meghalaya border long dam pen ni tum chedanam tu hala la so pen asa akan sam ni la son sini tum ta asona long ka chi song tu ni tum pan non accredit nang pinai polam ni pupe setame ni tum ka chi song rek tum ni tum ta chi chidin nang tum langdam kurki mo long langdam lo tek long ji Karbi language ke itum da Karbi Anglong atum ke mi thang alam lu chi tok long nang ji exam chi tok long nang ji pu ka chi song cheng ni si ja pon la si ni tu phan men nang pati zog de ji pu ke bani nang than dok ke ni tum ta chok chi do aposi ke doan hala tu phan jong si pachingru me thek lo te ke si chingru ke ni tu kai ke ta pon la pena ilong ten ka chi u bub le ke ese ka chingru ka ni ka president chi u bub lo te ke ese chingru po polang ka KSA ke jong si pangtangi pulo tang te non ke dotang president nunta ko baba ke thek bang dunang ke thek na bang si donang ko la ke rat sing lai ni chi opo masi KSA ing tar po ke la ke kali aposi la su comment hong mani hala bang factor lo tan nili bang ke ni president ti dam nang chi opi book ko ke sing tang op bula son ma ni phanjong si bang ni tu ra da tu nang criteria lo ni president chum tu op ta chulong ni ta la su hormu ke nang ning hang lo blote polythene son use da lo nang gar pi ko ban kali la ke nang li mandate kan si pe hai hormu na aposi nang ra da tu nyong si nang pan nang select ki tu pun nang pan kali bute chum tu ta chulong le aposi la hai ni ke kapatam tak habalang ni jing tu te mane ni je te la bang factor